Un pa kayo, Bert de los Martires, alkalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alkalde sa kusina, kompletos recados, kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa alkalde sa kusina, igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. You say you're finished with love, that you'll never love again as long as you live. But believe me, you love me again. If for once you find it in your heart to forgive, take my heart, I can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it if you take my heart, you begin to live again. Now that you've seen the bad side, there's a chance that you won't find the heart to forgive. But believe me, there's always the good side in a world just made for us, where lovers can live. Take my heart, I can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it if you take my... Mantang pinagiling ko sa tuyang inbox, nakuha ang atensyon ko kan bareta sa Lado International na bigla kitang mahulabyog pa siring sa Italia, rayo unay. Samantalang pag nagbubukas kita kang programa, kaining alkalde sa kusina, ay mga tagadigdi lang sa tuya sa Bicol, sa Camarines Sur. Alagad nakuha sa kuyang atensyon duma sa Italia, tayo ganing driver duma na digdibaga kayo, may mga aksidente nangyari na dahil po sa kumisang kapabayaan, negligence o bagaman may nagpapasaway na driver, ay na-aksidente. Pero duma sa Italia, igwaning sarong driver ang pinagdeklarang herwe. Pinag-urumaw ninhuli man ta ninhuli sa iyan ay isalbar ang 25 school children sa kagadanan. Tani saro-saro niya ang ilinuwas sa nagkukurabang bus, yan school bus nasulo. Nag-ani daning pag-umaw ang sarong driver kang bus sa Italy matapos na maisalbar kay ni. Ang 25 kaakian na lunad ning nasusulong bus. Kita baga kung minsan may mga aki man na pinapasakay ta sa school jeep, school bus. Iyan makatakot ken kung araman mo si pinagsakayan niya nasusulo. Ay ano man pati pagkaroon ka mga aki na isalbaran sa dirin nindan, iyan naghihiribi na lang. Pero igwa man yung mga aking totoo man mag-survive, makairak baga itong bus na ang laog kaakian, nasusulo. Kururaw sa ng kururaw yan. Anas na nagidad 14 sa 16 ang mga aki na pasiring ko na sa sarong summer camp kana magkasulo ang pinaglunadan ni nindang bus sa sarong tunnel duma sa Milan. Uy, dyan pala sa Milan, pabutang ko ning good day, good evening, good morning. Ang sa kuyang neighbor na si Tutoy na Gomez, yaw sa Milan, nagkatrabaho sa sapatusan. Sabi niya,
Manoy Bert, permi niya kung nagantabi sa Facebook Live nga nindo dyan sa OKFM. Kaya kung nagantabi ka dyan sa Milan, yaon dyan si Tutoy na, sa kan mga tugang niya, at Tutoy na Gomez. Jata pala na to'y may tunnel pala dyan sa Milan, Italy. Nag-agi dyan si bus na sulo sa Laugan Tunnel. Saro-sarong ipinagluwas kan driver mga aki na sa nasusulong bus sa kun na makaabot ang mga bumbero asin naapula ang kalayo. Takunday da nag-asikaso si driver pwedeng may nagkadisgrasyang kaakian sa Laugan bus duman sa Milan, Italy. Kung nagantabo dyan mga taganagang niya sa Milan, ano ang paniraan nindo dyan ngunyan? O dyan pala sa Italy, ano? Igwa ko ning friends si ang mag-agum na munching sa kasi Baby Del Rosario, si Baby formerly si Mefrania taga Tinangkihan Limanan, si Munching Del Rosario taga Taban Limanan, nagkigo sinaling negosyo duman sa puerto, sa rong port kan na Rome, nagkagsinaling restaurant ng mga lutong Bicol. Ang pangarangan restaurant garo Angkor Siemens Center para sa mga seafarers, mga seaman. Ang luto ko, anong luto tadigdi? Araw kan dinuguan, paksiw, gulay. Ay guwaman duman pala sa Italy. Ay guwaman ng bunuan na pwede ka magbakal ng dugo ng karni, rabot ng baka, kalamanan. Gabos kaya na ba, bakal mo nga digdi sa Bicol, igwa nga duman sa Rome, sa Italy. Kaya nga duman kung ano ang luto mo ninduning dinuguan sa naga, sa Bicol, iyo man ang luto duman. Kaya pag may may mga nagbababa ng mga sima na Bicolano, urugmaon, taiguan ng dinuguan, may paksiw, may Bicol Express, may natong. Ay nagantabi sa tuwi yan, dyan sa Civita Vecchia Port sa Rome, Italy. Yan ang pambunga na bilang. Kang alkalde sa kusina, ngunyan pong Miyerkules, Fetsa 14 kan na July. Followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. You went with me to Alabama. Things look good in Birmingham. Didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. Had my child in Memphis, then I heard of work in Nashville. Didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. Didn't find it there, so we moved on. Now we've left Alaska because there was no gold mine, but this time only two of us moves on. Now all we have is each other and a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for
elusive dreams. You can take my picture off your shelf. You can go around all by yourself. You can tell the others that we're through. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can look away when I pass by. You can do your best to make me cry. You can break my heart and leave me blue. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You can hang the phone up when I call. You can say you don't love me at all. You can say it's over and we're through. But darling, I know one thing you can't do. You can never stop me loving you. You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. That's one thing you never do. You never stop me loving you. That's one thing you never do. Sa mga nag-aapot ang sa tuyang cellphone, pwede nindo mag-text kamo digdi 0919-431-5528. Kung di pa kamo naka-text sa kuya, mag-text kamo digdi. Mag-text kamo kan sa indong ara activity man lamang, anong bareta dyan sa lugar nindo, taga-sain kamo, tanganing maaraman takon, mga taga-sain ang nag-antabi sa tuya. Magayon magang maaraman na nag-antabi sa tuya, igwaning hali sa rarayong lugar, igwaning yaon sa Laugan Naga, sa mga eskwelahan, sa mga subdivision, sa mga coastal. Ito bagang garo kita nababaritaan. Aro kani, may sample ako digdi, may nag-text sa kuya digdi. Kami po nag-antabay sa imo digdi sa San Vicente, Sipukot. Ay parati kong nagigrit yan. Tapos may nagdiyan ang aki ko ano. Actually, ang San Vicente Sipukot, coastal po yan kaning San Miguel Bay. Pero po kami nakaantabay sa San Vicente Sipukot. Madya na po makakangkita ning masiramong po digding mga sira. Siyempre kung ano ang dakop dyan sa Sabang, iuman dyan, tapareyo, ang sira baga kan San Miguel Bay. Kadakul-dakul ning klase, ano? Yaon po digdian sinabawan na pampano, iyan pang pinakasikat. Pero po kung paksiw ang pinag-uurulayan, ang pamuso po digding maray sa San Vicente, iyo po ang pinapaksiw na tabangungo. Ay aki pa ko, nadadangog ko ng mga parents ko, maluto nga kita ning paksiw na tabangungo. Sabi ko, abo ko po ning paksiw. Maluya ako sa suka. Ay pumurupundo ko nga dyan. Kung anong luto nga, kumakang ka. Sabi ka tong ama ko. Ay pakatapos isisipayo kay itong tabangungo, pigbibitay sa may pintuan. Tagaruda ang pang-alaw dayan ng aswang. Kung may malaog ang aswang, natatakot. Ay guning garo padi-padi. Yang bagang payukan tabangungo, garo padi-padi. Kaya sabi digdi sa San Vicente po, masiramo po digdi ang paksiw na tabangungo saka mga gulay ano. Kaya kumusta na lang kamo dyan sa San Vicente, Sipukot.
Ang sa tuyang number 0919-431-5528. Ang may message sa tuya sa messenger. Sabi digdi, maray na aga po Papa Bert. Pakibati man po nin advance happy birthday sa sakuyang agom na si Kikoy Bilan, saka po sa pinsan ming na si Darwin Paloma sa July 17. Pirmi po kami nagdadangog sa imo, digdi po sa Plaza San Fernando. Salamat po ini si Arlene Mansilla Bilan. Armo ang pamilyang ang Paloma, diyan baga sa Plaza, igwa dyan yung mga itong inaapod na paksiw bulalo. Si Kato mara dyan ang paksiw bulalo. Wala to, nagkakakan kami dyan kato pag nagbibiyay kami. Pero igwa kato dyan yung Paloma Eatery. Nagkakakan kami kato sa Paloma Eatery. Masiramon si paksiw bulalo. Araw mo dyan ang paksiw bulalo, mga hobby na damulag yan. Pero mas masiram kaysa sa baka. Araw mo, masulungo na maray dyan yan na paksiw bulalo na damulag. Mainito na maray. Purte ang init. Di masiramon maghigop ning sabaw na mainiton dyan sa Plaza San Fernando. Ang magay na partner kayan, Bicol Express na maharangon. Na una mo bagang pikakakan mo baga. At ang mainito na si sabaw, makakangkapaning Bicol Express na maharangon. May gulay pang maharangon, taintirong una mo simpirno na gabos. Mainito na maray. Nagkakakaw ka man lang ginagaranot ka. Igwa ka tuning garo ko yan, garo ang kakanan, ang pamilyang garo ulitukit garo to. May lula, ang maramanjera lula. Balik-balik kami duman, ang mga servidura niya naggagayo na. Pauro trumi balik, maana si mga servidura niya ko lula. Hay na si mga servidura mo. Lintan niya. Luminantot na? Ano po niya ako? Ano? Mayo, ito kaya ibang mga servidura ko di paliba sa magagayon. Ang mga nagkakarkan niya, mga pahinanti. Ay, mapakatong pandemic, ang mga pahinanti ng arak, sigarilyo, kung ano. Di nagkakarkan niya digdi. Di ko aram pala, ka nagkakarakan, ay nag-uurulay na. O maramang kong niya, si pira kong servidura, linalay na, uto lang niya sa Bulacan, dinarana. Hindi ko sabihin, napapaagom na. Kaya pala niya ako nagkawarra. Linalay na nga ni mga painanti. Yan na. Sabagay natural yan. Pag nagkasumpungan ang daraga soltero, ay nagkakaulayan. Pag nagkaintindihan, dara na ang babae. Pag abot dumasarong ang lalaki, Nay, kaya ba na ko po nga si Shoni? Ano yan? Kaya ko po nga, siya na po ang ano ko. Ay sige na nga, padigdaan na nga ho. Tatawang yan maglaba. Ay, kaya po, maray ni. Yun na yan. Kuminsan baga na lalaki, pagpupuli, may kaiba ng babae. Ano yan? Si Kuya po ngayon. Yun yan. Intindido na yan. Ayan ang dalaga ng buhay. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me into the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old
sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. When I kissed you, girl, I knew how sweet a kiss could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. That's so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour a little sugar on it. Oh, yeah. Pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make life so sweet. Yeah, pour a little sugar on it, honey. Ah, sugar. Honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, sugar, sugar, honey, sugar, you are my candy girl. Ay pasalamatan ko pala nagantabay dyan sa City Heights Subdivision Ilang-Ilang Street. Nagantabay dyan si Mami Baby. Ayan. Mami Baby na nagluluto po daan na masiramon ngunyan na cordon bleu. Yung mga kakano na yan masiramon ano. Kung natatandaan nindo kang kita mga aki pa, ang nanay tatay, papa and mama may sinasabi, malil na, mapanguruto na kamo, itay, ano pong panira, cordon bleu. Pag nadangog yan ka ito, kami mga aki pa, mga taong 60s, siguro niya kung sinabi yan sa muya, Berting, ang panira ta, cordon bleu, siguro ang reaksyon ko araw kani, ano da to? Ano yan? Intirong bungaw kami kayan. Cordon bleu, garungo niya na lang yung nagrulos na generation Kasi Mami Baby da dyan sa ilang-ilang City Heights Subdivision, nagluluto ng cordon na bleu. Sa mga mayaman na luto yan ay. Kaya kumusta na lang kamo dyan. Good morning Papa Bert, nakakaugmang inyong programa. Nawawala ang pagod pagod sa ang mga lumang musika. Pakibati man po si Mr. Anastasio na may-ari ng Plantation Lakatan. Ay, masiramo na batag. Nagbakal ako ng Lakatan kasulma sa prutasan. Mahalo na paglakatan baga mahalo. Pero actually, ang masiram sa Lakatan, ito may butik-butik na pula. Mamis yan. At sabi niya, may-ari ng Plantation Lakatan at nag-tissue banana culture at laging nagdadangog ng mga musika dito po sa Pag-uring Viejo at Barangay Malinaw, Limanan. Sana'y matikman mo. Matikman mo naman ang aming Lakatang organic. Ay, pa-deliver mo. Tadi man ako makakadyan sa Pag-uring Pag-uring Viejo. Aram mo daw yan lugar nindo, maganoon ang pangaran, Pag-uring Viejo. Kitang mga Bicolano, ang pag-unatakayan makapangirit.
aram mo baga mga pangaraning lugar sa Amerika, sa Europe, ay gagaya na. Park Street, kung ano-ano pa, mga Washington Avenue. Ay kita manig di pag-uring Bieho, Karangkang, Tungkig. Ay kung iyan ang sa tuyang tataramon, kung iyan ang sa tuyang kultura, yan ang lingwaita, ako unta na yan magayon. Kaya ako, ganing pag-uring Bieho, kung analyzer mo, magayon na pangaran. Kaya kamo dyan sa pag-uring Bieho, malaki nindo ang pangaran nga lugar nindo. Tulong words, tagaduman nga kami sa pag-uring Bieho. Medyo may halong Kastila. Tam Bieho, garo Kastila yan. O kaya yan lakatan na yan at amano nindo yan ha. Pag medyo hinog na, magpadara ka mo, kiko yan, aram na. O, kaya kumusta na lang dyan sa pag-uring Bieho. Papa Bert, patugtugaman tabing kantang I've Been Away Too Long para po yan sa agum ko, hali po ki Ading Lunggete, kan San Juan Libmanan, pinsan ni Grace Rifama. Oy, si Grace Rifama, taga San Juan pinsan da si Ading Lunggete. Bago ako malingaw, pabutan ko ning happy birthday ang samuyang amigo dyan na Walker, Brice Walker, sa Katedral. Ang manager po, owner kan Abiog Funeral, si Philip Abiog. Kaya happy birthday sa muyang mabuot na amigo. Yung mabuot na amigo niya, si Philip Abiog. May you have many more birthdays to come. Dati pala ning basketballista sa Commerce kan panahon, kan kami nag-ireskwela, siya pala itong sarusalang kaunduman ay. Pag nag-intramurals ka to sa UNC, urugmaon kami. Pag nagbabasketbulan na. Grabe ang kagsing ko kayan. Grabe ang upak. Ang naglalabang ka to parati sa championship, Commerce sa good engineering. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood. She's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl, girl, girl. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch
Biopatch ka na. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawang kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan mo paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon, napapanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyon Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padi. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati na sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tamasikaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along?
touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, burden runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Good times never seem so good. I've been inclined to believe there never would. Oh, no, Sweet Caroline, good times never seem so good. Sweet Caroline, I believe they never could. Sweet Oras niya tungo niyan na 12 minutos makagipong alas 11 ang oras na yan hatod yan sa karambot kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ kan original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, sirmang kang Sibros Estabilo Lending Corporation. Ay kung nagantabay pa na si Idol Ervin Borja, nag-text ako sa imo, Bin, baka niya ako, de mo kaya daran cellphone mo, pakibasa na lang taigwa kami ning request. At kan sa kuyang brother, ano. Kaya kung nagantabi si Ervin Borja, pakiling nga tabi bin an sa imong cellphone, ta kuminsan, araw mo igwayan ning kuya na, ning farm, alam nga pagparbit-biton mo ang cellphone mo, ta kung nagagabi ka baga nga, nagpapakarik ka kang kawayan, kang kudal. Kaya isinabit niya na muna kung saan si cellphone. Pakiling nga tabi, taigwa ko ning text duman ki Boss Ervin Borja. Yan. Sabi digdi, from Amumukpok Ragay, ang panirami ginuta na pato, ay masiramon tabi yan, Papa Bert, sabi ni David Gomez. Pakatapos may nagantabi sa tuya sa Matakla, Goa, nagdadangog ang mga nagigibong tukawan sa kalamesa, mga parakatam, si Onopre, Vicente Joe, griton mo ang mga yaon sa market site kan Goa, si Miss Liza na mistisa, kawig ni Alice Dixon. Para sa imo Liza, mga kumusta kali digdi sa Matakla, Goa. Papa Bert, ano ta kawig ni Idol Ervin si Jun Aristorenas na nadangog ko kasulma? Tano po iyan artistang Jun Aristorenas? Guwapong po iyan. Taday ko na kaya inabot, ay palibasa iniyo, kuyan millennial, ano. Faculty of Tobacco National High School, ay harayong pala ni. Just call me smiling teacher. Kaya nailing mi po sa Facebook si Sir Ervin, pero day mi bisto si Jun Aristorenas. Ay, medyo kawig man talaga. In fact nga ni, gurugwa po pa si Ervin. Kadto kan agi pa ko, nagpaparadanan ako kang pelikula ni Jun Aristorenas. Paborito ko man yan na magarong mga cowboy. Pero may nabasa kong istorya kay ni Jun Aristorenas. Bago pa na niya naging aktor, iyan pala dancer. Bako man siya itong bagang nakikibadila, nakikibuntulan.
typical na itong garong sultirong gikan sa Maykayan na mga dancer ay ginibong action star. Sige nang kabayo garo man si Fernando Po Jr. Kabayo digdi kabayo duman pakibadilam pakibuntulan. Yang kato ang papel ni John Arestorenas ay nakakawigda si Irvin Borja. When love is far away, every day seems longer. And as I write to you today, my love grows stronger. I'm gonna let you know what I've been thinking, and hope that you will come to me and you'll be willing. I'm gonna send my love today, right to you, and say those three little words, I love you. I'm gonna send one tender kiss to your tender lips with three little words, I love you. When love is far away, every day seems longer. And as I write to you today, my love grows stronger. I'm gonna let you know what I've been thinking, and hope that you will come to me and you'll be willing. I'm gonna send my love today, right to you, and say those three little words, I love you. I'm gonna send one tender kiss to your tender lips with three little words, I love you. Those three little words, I love you. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me.
laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. You can tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. Or tell your brother Cliff, whose fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind, it might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. Don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. Makagyang alas 11, Papa Bert Maray na aga, pagkikumusta man po ang sa Kuyang Agum sa Hubo, Minalabak, si Michelle Latumbo, saka po ang tuluming aki na sinla Austin, Yesha, and Temtem, family Latumbo po ini, yan. Siriman sa iba pa, Papa Bert, patugtugaman tabi ang, ayun, nabasa ko na pala ni Kasubagway. Good morning, si Maria Salvador Tabi ini kang San Roque, Kamaligan, patugtugaman tabi kang ay Binaway Tulong. Uy, si kuyan pala si Mila De Jesus, dyan sa Sabang, pati ng mga amiga niya. Dahil nga ako nakakatik, sabi sa bago, nagkahilingan kami, kasi silpong ko ngayon wara. Mila, kuya yan, De Jesus, Mila Salvador De Jesus de la Cruz. Araw mo daw yan milang pangaral mong iyan, kan ako kuyan pa, kan ako soltero pa. Padangatong kung marin na pangaran yan, yun ang sa kuyang kapinpal sa Bulacan. Kadto kaya uso ang pinpal, de pa uso ka to ang mapaning mga cellphone. Maugmaon ang pagmati ning sarong tao na may nagkukuraw bagang pusman, ang kartero. Oh, may surat niya. Pagkatapos na ilimo ang sobre, ang pakasurat niya, hali duman sa kapinpal mong magayon. Taara mo ng magayon, nagpadaranan ng retrato. Nagaro pati na in love na kamo. Eh, kadto bago ang paman lang ko, sursulti rito. Pag nakailing ka ng retratong magayon, may in love ka man tulos. Di kapinpal mo. Kuya na, garo na mo ang pagmati mi sa kada saro, garo mag-agum na. Ay taga duman siya sa Chaong Baliwag, Bulacan. Garo ang Chaong garo barangay duman yan ay 37 Chaong Baliwag, Bulacan. Pinurbarang kong kontak ko niya, di ko na nakukuha.
Kadakul ng pangaran, yan pala Mila de la Cruz, kadakulon. Kadakul lumas sa baliwag niya ko, ikatungkwen ko, ay bakong niya ko, mayo na, nawawara na, baka tunaw na to ay. Kaya yung pangaran na Mila de la Cruz, primero kong kapinpal yan na in love man pati ko, pag aram mo naman baga ang mga hubin, teenager, pag nagsusurat, may mga pa drama-drama man na, alam mo, kagabi, lumuluha ako. Garoon ako bading hay. Tayo tumangkya, pag nagsusurat man, may mga pa ibi-ibi man na nalulungkot ako, malayo ka, nasa Bicol ka. Sisimbagong ko naman, kagabi hindi ako makatulog, gatok ang aking mata sa kaiisip sa'yo. Kaya, paano kayo tayo magkakahilingan, malayo ka, nasa Bulacan ka, nasa Bicol ako. Grabe ang distansya natin. Mahirapan tayong magkita kasi harayoon ang iyong lugar. Sana kung malapit man lamang, pwede kitang madyanan. Ngunyan nawawara na kung hain na to. Siguro, lula naman to ay. Baka niya ako iniisip ko to, ano dong yan si Bert ngaya? Lulo naman garo ngaya. Ay, siyempre. 27, makaagi ang alas 11. Don't give your love away. Wait for me, I will come back to you. And we'll have 1,000 days of May. Don't give your love away. I've kissed your smiles away. I know
waiting will be hard for you. And I wish I could do more than say, don't give your love away. My longest day will be when I remember today, and I'll wonder if you'll be there, if the years haven't touched our love affair. Still moments speak for me, tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. Still moments speak for me, tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. Till lovers never kiss, and there's no happiness. Till then I promise this, I'll be loving you till games have all been played. Aren't afraid, till prayers have all been prayed. I'll be loving you. So share my bed with me, fill me with ecstasy. All I want is to make love with you till summer has no sun and battles all are won, till all is said and done. So listen very carefully, closer now.
Ang oras ng unyan, 37, makagyang alas 11. Di malingaw pag alas 11, 45, 11:45. Kita po ang mairibanan sa Bareta alas 12. Ang mga preskong Bareta po yan. Uy, bago pala ako malingaw dyan sa Karangkang Magaraw, Igojaning Farm, si General Omar Buenafe. Nag-aantabi pala na parati. Belated happy birthday na lang kay General Buenafe. Dating regional director yang ng PNP sa Bicol, ay retired na siya. May mapriskuhan pa rin siya, na farm dyan sa Karangkang. Pati na mga pag-iriba dyan, mga trabador sa kay General Omar Buenafe. Kumusta na lang and good morning. Magad man po ning number kang caller nindo from San Vicente Sipukot. Nagana po kaya ako ning fish supplier. Baka available sindali ni Mr. Marcaida. Ay nadidilit ko tulos yan, dahil ko daw aram ito kapag nagtitik siya, nadidilit tulos yan. Kaya inida si Mr. Marcaida ay kung tagas San Vicente Sipukot ka mo naganap da sinaning fish supplier na taga San Vicente Sipukot. Papa Bert, pagkibati man tabi kami digdi sa Bacolod Street, Jimenez Subdivision, nagdadango gabang nagpapapak ning nilabunan na mani sa kipatugtugmang kang We All Fall in Love Sometimes from Lourdes, Bacolod, Jimenez. Family Dicano Ermino sa Albay po, saka po mga tugang ko si ex-Eleanor Dicano Ermino, aliyang kisami Ilyana na taga Goa, Camarines. Si Kapmait Abukar nag-antabay, Griton Manda, si Ador Abad, Noli Mignon, Riching Solano, Sinibapa. Ali dyan sa Banwaanin na Minalabak yan. Asin man sa iba pang mga parantabi sa Indo. Si Ugok kang Bagakay, nagantabay. Good morning na lang dyan. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a doll that keeps revolving in a half-forgotten dream, like the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a hair. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning reel,
as images unwind. Like the circles that you find. In the windmills of your mind, in the windmills of your mind, in the windmills of your mind. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Iskay niyo po, hindi niyo po sa malinaw, sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir Jace, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Madi, saan naman paklasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padi. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tama nga si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Galing sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananabit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama po makatayo, pagka nakaupo. Siguro po mga kurang-kurang po 1 year po, ang laro na sa pong bananakit. Ay tagang pagtik po sa gasilix agad po ng rest COVID. 4 na po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Bakit nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo? Ay hindi po sir, kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang rest COVID po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract,